Za 24. dan Ramazana donosim vam recept za osvježavajuću piletinu sa limunom i vrhnjem koja će vas oduševiti. Kada kažem oduševiti, mislim stvarno tako, jer mislim da nijedan moj iftar nije dobio ovoliko komplimenata za stolom kao ovaj. Tako lagana, kremasta, sočna i aromatična piletina servirana sa kuhanom rižom. Ne zvuči li to kao iftar iz snova? Pileća prsa očistite pa izrežite na komade otprilike veličine dlana, kako bi se ipak ona imala vremena ispeći, ali da i dalje ostanu sočna. Marinirajte ih u masnovom ulju za začne pa pokrijte folijom barem na pola sata. Rižu skuhajte po receptu iz prvog videa, samo što ćete umjesto vode koristiti pola litra povrtnog temeljca koji će dati nevjerovatnu aromu kuhanoj riži. Način pripreme je isti kao na tom videu. Piletinu stavite da se prži na još malo masnog ulja, dodajte izrezane kriške limuna i pržite nekih 15 minuta na jakoj vatri, zatim smanjite, poklopite i pržite još otprilike 15 minuta. Cilj je da dobijete lijepu rumenu piletinu na koju ćete dodati puter i zaliti je vrhnjem za kuhanje, pa na smanjenoj vatri poklopljeno kuhati još otprilike 5 do 10 minuta da se sos zgusne. Servirajte po želji i uživajte u ovoj preukusnoj piletini koju ćete od sada stalno praviti. Ovdje lagano ja završavam ovaj video, a vama od srca želim sretan i hajrul post i sutra.